Reka nongere mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kwa natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Reka mbabwire yuko bwa mbere Madame Jeannette Kagame yakiriye ba nyampinga 7 ibisonga byabo ndetse n'abandi bitabiriye Miss Rwanda n'irushanwa rya nyampinga w'u Rwanda. Ku mugoroba wo kuri wa kane tariki 28 Mata 2022 nibwo hatangajwe ko Madame Jeannette Kagame yakiriye ba nyampinga b'u Rwanda bagera kuri 7 bari kumwe n'ibisonga byabo ndetse n'abandi bakobwa bitabiriye irushanwa rya nyampinga w'u Rwanda. Amakuru yo guhura kwa Madame Jeannette Kagame n'aba banyampinga yatangarijwe ku rubuga rwa Twitter rwa Madame Jeannette Kagame, umufasha w'umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame, ku mugoroba kandi wo kuri wa kane. Gusa ikinyamakuru inyarwanda.com dukesha amakuru yamenye ko yakiriye aba bakobwa ku cyumweru tariki 24 Mata 2022 nibwo bwa mbere Madame Jeannette Kagame ahuye n'aba bakobwa babaye ba nyampinga cyangwa se ba Miss Rwanda n'abandi bitabiriye iri rushanwa. Madame Jeannette Kagame yagiranye ibiganiro na Nshuti Divine Muheto, Miss Rwanda wa 2022, Ingabire Grace Miss Rwanda 2021, Nishimwe Naomi Miss Rwanda 2020, Nimiza Megan Miss Rwanda 2019, Iradukunda Liliane Miss Rwanda 2018, Iradukunda Elisa Miss Rwanda 2017, Mutesi Jolly Miss Rwanda 2016. Abakobwa babaye ibisonga, abegukanye andi makamba n'abitabiriye Miss Rwanda. Rubo yakiriye harimo kandi Saro Amanda wabaye Miss Talent, Uwimana Jeannette wegukanye Most Innovative Project, Mugabekazi Ndahiro Queen wabaye Miss Photogenic, Kayumba Dalina wabaye igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2022, Keza Mauritius wabaye igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda 2022. N'abakobwa bageze mu mwiherero wa Miss Rwanda 2022 ariko bategukanye amakamba nkuko byagiye bimenyekana. Madame Jeannette Kagame rero akaba yagiye abaganiriza ku bintu bitandukanye. Madame Jeannette Kagame yabwiye aba bakobwa ati, kuri mwe mwahatanye muri Miss Rwanda turabizi neza ko bino bihe bitaboroheye nk'ababyeyi cyangwa se nk'abavandimwe. Turahamya nta gushidikanya ko imyanzuro y'uyu munsi n'ejo hazaza ndetse n'amahitamo bizabongerera imbaraga kurushaho. Madame Jeannette Kagame kandi yakiriye aba banyampinga mu bihe bitoroshye, dore ko hashize iminsi mike urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rutaye muri yombi Ishimwe Dieudonné Prinskit, umuyobozi mukuru wa Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda, akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryakorewe abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye nkuko tumaze iminsi tunabigarukaho. Ni saga rero imaze igihe kitari gito bigarukaho kenshi cyane. Nyuma y'uko rero Prinskit atawe muri yombi, hari byinshi byagiye bivuga ko abashobora kuba baragiye bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse RIB ikaba yaramaze kubyinjiramo, iracyakora iperereza kugira ngo dosiye izashyikirizwe ubushinjacyaha. Birashoboka ko yarenganurwa, yagirwa umwere cyangwa se ibyaha byamuhama akaba yagizwe n'imbere y'ubutabera, akaba yanafungwa hakurikijwe amategeko ahana ibyaha nk'ibyo mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero tuve kuri inkuru turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mu Rwanda, Dieudonné Ishimwe usanzwe utegura irushanwa rya nyampinga rizwi nka Miss Rwanda yatawe muri yombi mu ntangiriro z'iki cyumweru akekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ni ibyaha bivugwa ko yakoreye bamwe mu bakobwa bagiye bitabira amarushanwa ya nyampinga mu bihe bitandukanye. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ku ifatwa rya Dieudonné Ishimwe. Ubu afungiye kuri station ya RIB i Remera, iperereza rirakomeje kugira ngo hakorwe dosiye izashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Ibyerekeye uko RIB yatangiye gukurikirana iki cyaha nk'uko warumbashije, ubundi RIB ihabwa uburenganzira n'itegeko ryo kuba yakurikirana ibyaha ibyibwirije cyangwa iregewe, ndetse n'ukekwa akaba yafatwa agafungwa igihe cyose hari impamvu zifatika zimwe impamvu zifatika zemewe n'amategeko zituma umuntu runaka akekwaho icyaha. Rero bumwe muri ubu buryo nibwo bwakoreshejwe ndetse icyaha ubu ngubu kikaba kigirikorwaho iperereza, ibimenyetso bikusanya.
ni ukuvuga yuko ntabwo ari umukobwa kanaka waje kuri ribe cyangwa se ngo ujye kuri polisi arege, ni amaperereza yanyu mwashingiyeho mubwira Dieudonné Ishimwe ko atawe muri yombi. Ubundi mu kazi kacu ka buri munsi urwego rw'ubugenzacyaha rushinzwe gukumira, gutahura ndetse no kugenza ibyaha. Rero ni muri uru rwego rwacu rwo gutahura ibyaha bikaba biri gukurikirana. Kugira ngo byumvikane neza, aya marushanwa ya Nyampinga mu Rwanda maze igihe kirekire, kandi uyu Ishimwe Dieudonné ari mu bamaze imyaka myinshi bayategura. Mutuvunguriyeho gatoya, iri perereza ryari rimaze nk'imyaka ingana iki, rimaze igihe kingana iki kugira ngo ribe rigeze ku musaruro w'uyu munsi? Ntabwo navuga wenda ngo twari twanaripfundikira, kuko n'ubundi riracyakomeza, iperereza riracyakomeza, kandi ibi byaha rero byagiye bikorwa mu bihe bitandukanye. Ubwo iperereza niryo rizagaragaza byatangiye iki gihe, iki gihe hakorwa ibi ngibi, cyangwa se n'ubundi buryo iperereza rishobora kubigaragazamo. Ngira ngo ubu twategereza wenda iperereza ry'ibanze icyo ryazagaragaza. Mwaba mufite umubare runaka w'abakobwa bashobora kuba barahohotewe muri abo bitabiraga aya marushanwa ya Nyampinga? Ntabwo twavuga ngo dufite umubare uyu n'uyu, kuko iperereza riracyakomeje. Ushobora kuvuga ati mfite uyu nguyu, ejo rikagaragaza undi. Tugiye mu mibare ntabwo byaba ari byo, kuko iperereza riracyakorwa. Igihe urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwasangaga Ishimwe Dieudonné rukamumenyesha yuko aregwa ko atawe muri yombi, mumaze kumenyesha icyaha akurikiranyweho yacyakiriye ate? Birumvikana uko yabyakira. Igihe cyose iyo bakumenyesheje ko ukurikiranyweho ibyaha nk'ibi ngibi biremereye, kugira ngo nawe ubwawe wakumva uko yabyakira. Ariko ibyo byose ntabwo navuga ngo yabyakiriye neza. Agaragara nk'utunguwe kuba iperereza rishobora kuba ryakozwe rikaba hari ibyo ryagaragaje. Ibi bikorwa by'abakoresha bahohotera abakobwa babasanze babagana, ni ibikorwa kunze kubona aho ngaho mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha? Ni ibyaha. Iyo dukoze gutahura ibyaha tukabibona, turabikurikirana, kigakurikiranwa, kigahabwa umwihariko, kuko ni ibyaha u Rwanda ku buryo bw'umwihariko rwahagurukiye kurwanya. Ibi byaha bishingiye ku gitsina bikorwa, ni ibyaha nyine urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rufatanyije n'izindi institutions n'ibindi bigo dufatanya, ni ibyaha twahagurukiye kurwanya. Ndetse hakaba hariho muri urwo rwego hakaba hariho na Isange One Stop Center ikora kugira ngo ifashe kurwanya ibi byaha. Niba hari n'uwahohotewe bamuhe ubutabera, ni ukuvuga ngo uwakoze icyaha akurikiranwe, bamuhe ubuvuzi ndetse bamuhe n'isanamitima. Isange One Stop Center rero ziri mu bitaro bigera kuri 44 mu gihugu hose. Ubwo ni uburyo bumwe bwashyizweho na leta y'u Rwanda kugira ngo mu rwego rwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ndetse ababikorewe babone ubwo bufasha navuze bw'amategeko, bw'ubuvuzi ndetse n'ubw'isanamitima. Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Mwakoze cyane. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro Bungabunga ubuzima. Iki ni ikiganiro ku buzima gitegurwa n'Ijwi ry'Amerika, kigatambuka kuri televiziyo Flash yo mu Rwanda buri cyumweru. Twagiteguriwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije, ndi Eugenia Mukankusi, ikaze mu kiganiro Bungabunga ubuzima. Imbasa ni indwara yandura itera ubumuga bw'amaguru, kandi ahanini ifata abana bafite munsi y'imyaka 5. Kuva inama y'ubuzima ku rwego rw'isi yemeje umwanzuro wo kurandura iyo ndwara mu 1988, gahunda zikingira ku isi hose zahagaritse iyo virusi zibuza gukwirakwira, kandi mu 2020 byatangajwe ko nta mbasa yari ikirangwa muri Afurika. Cyakora mu bihe bya vuba hongeye kuboneka abayirwaye. Muri uyu mwaka iyo ndwara yavuzwe muri Malawi no muri Mozambique. OMS yagaragaje ko isesengura ryayo ryerekanye ko iyo ndwara yaturutse muri Pakistan.
Afurika ikomeje gufatwa nk'itarangwamo imbasa, ariko kugeza iyi ndwara idahagaze ahantu hose iracyari ikibazo nk'uko bivugwa n'umuyobozi wa OMS mu karere k'uburasirazuba bw'inyanja ya Mediterane. Afghanistan na Pakistan ntibiratangazwa ko byari byigobotora iyo ndwara y'imbasa. Ku birebana na Malawi, iyi ndwara yahabonetse bwa mbere nyuma y'imyaka 5 kandi byatumye gahunda y'ikingira itangira mu gihugu bituranye cya Mozambique. Abana bagera ku bihumbi 430 bari munsi y'imyaka 5 bazakingirwa indwara y'imbasa mu turere tw'intara ya Cabo Delgado. Abo barimo nabo mu miryango yavanywe mu byabo n'intambara z'umutwe w'iterabwoba ukorana n'uwitirira leta ya Kisilamu Islamic State. Mu gihugu hose nibura abagera kuri miliyoni 4,200 nibo bazakingirwa muri ubu bukangurambaga ku nkunga y'ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS atanga ubufasha mu bya tekiniki ndetse n'amikoro. Ubukangurambaga bwatangirijwe mu karere ka Shiol mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Mozambique. Aisha Taibi, umuyobozi ushinzwe imicungire y'ibiza akaba ari nawe ukuriye ibiro bya OMS muri Pemba, avuga ko bahisemo gutangiriza ubukangurambaga muri Cabo Delgado kubera ibibazo by'umutekano muke n'umubare munini w'abavanywe mu byabo muri iyi ntara. Here in Cabo Delgado, even if this province is not muri Cabo Delgado n'ubwo intara idahana urubibi na Malawi, twahisemo kwiyunga kuri iyi gahunda kubera ikibazo gihari ubu kandi binatewe n'uko abantu benshi bavanywe mu byabo. Ibyo byatumye gahunda ihoraho y'ikingira itarujujwe kuri bamwe mu bana.